Welcome, dear guests. You're watching Добро a new пожаловать, episode дорогие of our гости! international Вы discussion смотрите новый podcast эпизод People Talk. международной In this дискуссии, episode, которая we will называется examine People the Talk. benefits of creative В этом society, эпизоде мы how обсудим creativity преимущества is созидательного creating общества, Yaratıcı toplumun то, как люди birliğini представляют ve de себе созидательное insanlar общество, а также yaratıcı мы toplumun сможем ardından обсудить sadece проблемы iyilik. нынешнего Biz формата, isteriz нашего потребительского bulma формата çözme bir sürü общества. problem bugünkü Мы также formatta. можем просто обменяться Bugünkü мнениями. tüketici formatının И это очень интересно insanına. услышать от Biz людей, isteriz как ki они это hepsinden видят, как они değişik представляют fikirler себе новый işitme мир ve biz и новый способ isteriz взаимоотношений insanlarla друг с другом. paylaşma, birbirimizi Это duyma. действительно Bu halizden tek здорово, iste, что у нас есть такая yani bizde var возможность öyle bir imkan, начать говорить bir şey söyleme, о видении каждого nasıl biz человека. düşünüyoruz. Потому что действительно Eee, нам нужно услышать Çünkü biz правдивую lazım точку зрения, işitelim her bir истинное видение doğru каждого sözü, человека о нашем общем her bir будущем, doğruluğu naşı созидательном insanlar обществе. düşünür, naşı düşününce ister kurmak kendi Совершенно верно. Потому birliğini. что созидательное общество может быть построено только в том Yaratıcı случае, toplum varınca если kurma каждый займет sadece активную beraber позицию, olarak. каждый начнет Her действовать. birisi açan Так başlayacak и bir наши şey yapma, сегодняшние дорогие o zaman biz гости. anlayacağız, Я hani хотел бы biz их kurarız представить. onu. Bizim Итак, misafirlerimiz с bugünkü вами günlerde. Лаурита Ладерт из Германии, Laurita Lenert Almanya'dan, Laurita гериатрическая bugünkü медсестра. günde Добро hemşire. пожаловать, Лаурита. Hoş geldiniz Laurita. Спасибо. Sağ olun. Большое Büyük спасибо sağ за olun. Sizden приглашение. beni çağırdınız. Спасибо вам. Size de sağ ol. И также у нас есть Hem в bizde гостях misafirler Вальтраут из geldi. Великобритании. Waltraut, Вальтраут, заместитель председателя Paspecial фонда Аркбаунт. Добро Великobritanya'dan. пожаловать, Вальтраут. Hoş geldiniz. Спасибо. Я вообще-то родом из Sağ Австрии. olun. Уже 40 Ben лет doğuma живу в yerim Avusturya Великобритании, ama являюсь 40 yıldır заместителем yaşarım председателя фонда Великobritanya'da. Аркбаунт. Спасибо. Bugünkü günde ben temsil ederim fond Отлично. Давайте Arkbaum. начнем с Sağ простого olun. вопроса. Peki Что sizler. вдохновило Ben вас sizden sorma bir принять soru. участие в таком Naşı siz bugünkü günde, формате, sizin этой göz беседе? açınızı bugünkü günde Итак, bu formatın давайте adına. начнем с Лауриты. Yes, Да, меня очень вдохновляет то, что я сегодня с вами, друзья. Ben pek seviniyorum sizinle beraber bugünkü günde Я очень dostlarım. рада, счастлива Ben быть mutluyum частью созидательного olma общества. yaratıcı toplumun bir payı. be part of this creative society. Этого потрясающего проекта. Bu güzel bir projekt Я içindeyim. настолько Pek рада, seviniyorum. действительно. To be here Это now. большое вдохновение. Bu Спасибо. büyük bir duygu. Sağ olun. Thank you. For me, creative society По моему мнению, созидательное общество — это Bana göre yaratıcı наш toplum bu шанс, bir büyük шанс şans для her каждого bir insan человека. için. yes. Thank you for your kind words and Rick, you inspired Спасибо us. за ваши Sağ olun слова. sizin güzel И меня laflarınızın için de действительно halizden bu вдохновляет bizi слышать pek от людей, duygulandırır. Sesli как bence они на insanlar самом деле представляют себе ister это. Мы ince обсудим insanlar это позже. görür bizim Сейчас yaratıcı тоже toplumumuzu. вопрос к вам, Biz Вальтраут. seçeceğiz bunu biraz Могли sonra. бы вы İsterim также sorma поделиться, Valtrav'dan. Bence siz de почему вы приняли paylaşarsınız участие в kendi этой беседе? bakışınızla Да, я bu вдохновилась diskusiyi. беседой с молодым солдатом, Ben de который был pek ребенком duygulandım беженца во bir времена Второй askerle. мировой войны. Hangisi Их uşakken удалось спасти чудом, их чуть не убили. И этот uşakken bir молодой боец kaçkın olarak продолжал İkinci хотеть изменить Dünya мир к Savaşı'ndan лучшему. çıktı. Это было с Bu ранних büyük bir лет, когда mucizeydi. я была еще подростком, я начала Onları az писать kalsın письма öldürecektiler. Amnesty International, потому что я очень хорошо знала о тех несправедливостях, Ben çok которые şeyler есть в bilirdim мире. nasıl olur cenklerde. Поэтому созидательное общество Yaratıcı на toplumun самом деле içinde проделает долгий путь в желании biz разных людей geçeriz pek uzun стремлений bir изменить yol. к лучшему. Nerede Я isteriz узнала об halizden этом değiştirme проекте, bütün dünyayı. когда посещала курс британского Ben bunun için совета, öğrendim. как Açan создать gittim лучший мир. Britan kurslarına. Потом я связалась с Da людьми, которые kurdum работают в da anladım проекте hani varınca созидательного kurmak güzel bir общества. yaşamak. И я сказала, это Sonra замечательно, по ben крайней мере, bağlandım есть люди, insanlarla которые laf вместе ettim, собираются за işledim то onlarla bu вдохновение projekte, мира, и у них yaratıcı есть toplum projektinde одинаковое de dedim видение. bu pek güzel bir Они proje. сказали, мы видим Var хотим insanlar жить, мы angları хотим toplar, быть уверены, araştırır. что Her bir мы ülkeden, вне her bir любых политических dünya интересов, что yerinden это все выходит de за onlar пределы какой-либо bunların göz açısı bir популистической türlü, денежной bakışları bir türlü, выгоды, fikirleri de bir ну или türlü. чего-то Biz isteriz подобного. Проект направлен на людей, на всех Biz людей. isteriz Мы хотим yaşama. Bütün сделать bu наше projekt общество insanlara лучше. doğru Я сказала, да, iyiliğine здорово, я yapılır. хочу к этому присоединиться. De ben isterim hani Я hepsimiz bir уже sıkalım создаю в ona. нескольких организациях в качестве попечителя. Я подумала, что это Ben хорошая düşündüm идея hani высказать свое мнение и bu pek güzel bir пригласить şey. других людей тоже Da поддержать это. teklif ettim birçok insanı. Это великолепно. Именно так все и должно быть.
Поэтому мы должны быть активными. Bu işler чтобы böyle действительно lazım начать olsun. Bir de менять o то, için что biz lazım bir şeyler yapalım. Возможно, Bir либо gün начать günde de начать değiştirelim дискуссию bizim с вашего geleceğimizi. опыта в той области, Siz varınca bir şeyler başlarsınız söylemeye bu diskusya için sizin мы знаем, что вы işlediğiniz работаете диагностической mesleğinize медсестрой, göre ince siz и, по işlersiniz сути, fabrikta. лечение Biz bilirseniz пожилых işlersiniz людей stало hemşire boyunca da действительно проблематичным. ve siz iyileştirirsiniz yaşlı В insanları. формате общества мы видим, что во многих Biz случаях görüyoruz после hani учреждения tüketici format içinde insanlar birbirlerine bu kadar yardım etmiyor. Yaşlı insanlara hiç de yardım etmiyorlar. Onlar oluyor mal gibi. Могли бы вы поделиться с Nerede нами своим опытом? Как büyük вы видите insanlar ситуацию para kazanır onların в вашей üzerinden, работе onların в sağlığın этой üzerinden. сфере, когда вы разговариваете с людьми? I see it. Да, я это наблюдаю. Ben bunu her gün görüyorum. В This потребительском обществе, Tüketici в котором format мы içinde живем, hangisinde biz yaşıyoruz? лекарства и некоторые İlaçlar методы hem de лечения, birkaç metot которые alıştırma применяются к insanı, людям. özel terapiyalar cure people, hem de özel В especially особенности ilaçlar некоторые виды терапии. o kadar faydalı Когда değil назначаются hastalara лекарственные hem de препараты, yaşlılara. это не полезно для Da всех olur людей, hani особенно pek для büyük людей zarar пожилого yapar ve возраста. Получается, что, this thing is not more worth it. понимаете, таким людям просто невыгодно как бы biz давать görüyoruz правильные hani лекарства. insan böyle böyle hasta insanlara bu ilaçları veriyorlar çünkü onlardan faydalanırlar da onlardan para Совмещается kazanırlar. с их диагнозами. Compatible for the diseases, and it's Потому что мы знаем, что zачастую весь интерес сводится Biz к biliriz hani bütün bu ortam getirir sadece bir işe hani insanlar kazanır para. В настоящее время медицинские препараты Bugünkü günde не назначаются для ilaçlar целенаправленного лечения какой-то болезни. hastalara göre değil. and I notice И Я also также заметила, что жизнь Ben пожилых людей anladım hani yaşlı insanların очень yaşaması ценится. o kadar is pahalı not değil. more valuable. Такие люди не O получают insanlar надлежащую kabul etmiyor doğru terapiyaları ya da необходимые ilaçları. лекарственные препараты. Therapy or medicine. Ve bu için pek biz That's why it's üzülüyoruz. so sad. Поэтому, знаете, Biz buna очень rahat грустно bakamıyoruz, смотреть на pek то, что duygulanıyoruz. происходит Görüyoruz nasıl на olur bizim нашей planette de. планете. Especially the condition. И на состояние планеты тоже. I find it Вообще это все Ben sanırım hani bu insanca hiç değil. quality. Is это Pek kötü bir şey. Çünkü böyle bir toplum içinde, tüketici toplum içinde yaşamak, в обществе потребления yaşamak olur sadece всё para için. происходит, вся Bu doğru. жизнь строится только just for money. ради денег. Yeah. Да, к сожалению, так. Да, таким образом мы видим, что существует неравенство. Böylelikle biz görüyoruz hani Bu- onlar То есть люди, которые действительно могут Вот себе так. позволить, могут получить хорошее, скажем так, лечение, но, к сожалению, Ama люди, которые не могут себе insanlar позволить, не получают лечение, верно? Inhuman system is Да, именно так. mahsus Эта şöyle система это bu бесчеловечная, insana в karşı которой мы gidiyor живем. sistemi. this is И это Bu cümle общество, наше общество bizim потребления, оно должно tüketici изменено. cümlemiz lazım değişirse. По своему Kendi опыту могу beceremeklerime сказать, göre bence söyleyeyim hani реально очень hani печально pek видеть, klinikli что görme особенно у büyük пожилых yaşta людей insanları или же especially ya da fukara insanlar da с малым hani pek достатком. az kazanırlar. У них просто Yok нет şans. шансов, they don't нет Yok olaylıkları. возможностей chance из-за отсутствия Hani финансовой yok finans поддержки. tarafından yardım. financial situation. Yeah, it's actually a hard truth, and I don't think that many people actually. Bu На hal самом деле суровая правда. doğru. И я не Da ben думаю, düşünmüyorum что hani çoğu insanlar düşünüyorlar bu iş için знаете, bilirsiniz. когда вы живете обычной жизнью, Açan вы на самом kalite деле не имеете такого yok kanı bile becermek. Вы можете увидеть это на примере Ya da вашего bence опыта. görersiniz bunu kendi cadılarınızda, babalarınızda. В нашем нынешнем Ama bizim tüketici formatta insanlar kendi kendisince. Да.
На самом деле, Kalite. а видите ли вы, например, Görüyorsunuz mu siz yardımı от каких-то başka kurumlardan? действительно Kalite'den mi yetiyor bu? Ya da siz görüyorsunuz hani bence olsun. нужно больше Lazım персонала? daha çok insanlar, yardım etsinler, zahmetçiler, hem başka ilaçlar. We also see it all organizations. Мы видим, что организации, которые Biz создаются, görürsen kurumlar, hangileri kuruluyorlar, nasıl medicina uğrunda. на самом деле Kalite. эти организации, они созданы не для Onlar людей, kurulu değil только insanlara для dini. зарабатывания прибыли. А это не то, что Ama мы bu dini biz заслуживаем. lazım bize dini. Not what we deserve. We are Мы human ведь beings. Biz люди, insanız. мы заслуживаем общество, Bize которое lazım öyle cümle. ценит Hangisi и придает важность нашей bizi жизни. sayır, hem verir önemli bizim yaşamımıza. True. And Да, это правда. Hazır, bu doğru. И мы действительно видим это неравенство Ve biz görürüz bu dil doğruluğu. the case of не только в том, Biz sadece onda ama. что Anne касается bağlı, подхода onunla bakmaya ihtiyacı insanlara. Ama başka bizim yaşamın sferlarında, her çıktı. for example, we know that you are Вольтраут, мы знаем, Biz например, biliriz что hani, вы hani работаете siz в çalışırsınız. фонде, который предоставляет возможность Kurumda hangisi verir тем людям, kolaylık которые insanlara, получают, скажем так, возможность o insanlara, различных издательств. hani o insanlara hangilerin yok kolaylıkları başka dergilerde çıkarılanma. Действительно имеет что-то общее с Да. уходом за пожилыми людьми. Да, если говорить об издательском, писательском деле, Söylerseydik этой yazıcılık сфере, на uğrunda данный момент я bugünkü проживаю в güne ben Великобритании, yaşarım хотя Büyük семья есть в Britanya'da, Австрии. kendim Но Avusturya'dan уже 40 lет, ama более 40 40 лет живу в yıldan Британии. Здесь, beri в Британии, yaşarım ну Büyük и на всем Britanya'da. европейском континенте, на самом деле, Bütün Avrupa'da публикации и все, что попадает ne в bağlı СМИ, çıkarılanmakla ну, вы hem ne понимаете, до уровня так çıkarılanlar называемых mass medyalarda высокоинтеллектуальных каких-то ya вещей, da такие как книги, например, fiyatlar, которые hangiler продаются. satılırlar, Большинство из этих çoğu изданий onlardan на самом деле pişут люди yazarlar высокообразованные, insanlar, которые hangileri происходят из yüksek более orada öğrenikli, благополучных слоев общества. Иногда, kimer даже kere если пишут и yazarsızlar, рассказывают о тех, кто действительно anlatmaları страдают, insanlar то için. написано они людьми, которые из Onlar обеспеченной yazılı семьи. insanlardan Не hangilerin хочу var çok включать paraları. газеты, например, но есть Var куча таких öyle газет, çok которые, dergi, ну, можно на самом деле hangilerine пристыдить. bence Они yeti просто bağlamama. продолжают выставлять всех этих Onlar бездомных itibarlarla людей bu insanlar ужасными için hangilerini yok yiyebileri, дьяволами, как только onları они türlü türlü называют, yazarlar. чтобы soздать обстановку Ki для kurma людей, durumu, чтобы они думали, о да, здорово, мы ki лучше, kurma durumu da потому что мы не anlama упали hani так biz daha низко, у iyi. нас не было такого плохого Bizde yok прошлого. öyle kötü Ну, нельзя historiyamız. судить о человеке потому, какой Yok он ki insan есть, söyleme niyası şimdi var. потом, как, в каком положении Niyası он durumda o оказался. Если bulunuyor вы не şimdi. поставите Yerine себя siz на его место, koymazsınız вы ki никогда не onun знаете, yerine. что вообще с человеком Siz bilmezsiniz происходило. ne o Наша insanın задача, на oldu. самом деле, dать Bizim людям davamız возможность vermeyen писать. insanlara Это наша kolaylık первейшая yazsınlar bu идея, işler вовлечение için. людей в написание книг. İnsanlara А yazsınlar еще kağıtları возможность рассказать каждую bir de историю. anlatmak Это her bir дает story. возможность высказаться Vermek всем kolaylık ki и hepsi расширять açıklasın kendi возможности для bakışlarını. обездоленных людей из всех слоев общества, Bir de bu социальной verir kolaylık возможности her для bir социальной insana интеграции. türlü Откуда бы cümleden человек ни nereden происходил. olmasa У da нас ведь равенство и разнообразие своего рода характеристики, которыми мы bizim полностью cümlede защищены через законы о bizim равенстве. cümlede lazım Ну, olsun например, kanunlar есть hepsine люди edini с bir инвалидностью и так далее. kolaylıksız Но есть и insanlar. некоторые Var люди, с insanlar которыми вообще не работают. hangilerinin Они как бы hiçbir отброшены işlemlerine в sanki забор. Именно sıvıdılmış. что если вы, например, приехали куда-то с Yerlim siz судимостью, то, geldiniz, возможно, size у вас было varsaydık просто очень kanuna karşı плохое gitmek. воспитание. Вы не Siz знали, что bilmiyorsunuz делать. ne yapma. Вы совершили Siz ошибку yaptığınız в yanlışlık жизни. Или yaşamınızda. вы стали Ya da бездомным, если приехали без kaldınız образования, или стали evsiz жертвой чего-то. Знаете, по моим benim улицам, sokaklarında это сейчас ездят, было шумно. pek çok insan geçiyor. То есть, что я имею в виду, что каким бы ни было происхождение, Nereden некоторым людям может nereden быть de очень olması трудно insan, çoğu высказать свое insanlar мнение. açıklayamıyorlar kendi Обычно то, bakışlarını. что мы делаем, мы просто даем людям Biz высказаться. ne yaparız? Veririz Когда мы insanlara смотрим на açıklasınlar kendi публикации bakışlarını. Арбауда, то, что мы делали или De представляли, мы видим, biz что görüyoruz есть hani люди, var которые insanlar
были бездомными, Angların они yoktu у нас yerleri, участвовали onlara в своем açıkladılar опыте. timde becermekleri Поэтому için de, помогу людям, которые, ну, de bu другим, yardım etti которые оказались başkalarına. бездомными, получить жилье. В том Alsınlar, смысле, что versinler, выставка sonra помогала через печать книг. У kağıtların нас есть книги, написанные kağıtlarda аутистами, в bir de которых var они kağıtlar рассказывают о anglarını своем yazdılar, опыте, autistler о том, anlattılar что kendi значит быть becermeklerini. Ne аутистом, как это olma быть autist, nece инвалидом olmak с oluluksuz неврологическими insan. нарушениями. У нас много Bizde блогов pek обо çok всем, blog, много statya статей. var. На O самом деле, yüzden мы просто pытаемся savaşırız, вернуть людям vermeyen силу. insanlara Тем kuvvet, людям, у которых есть опыт, мы becermek всегда стремимся к de biz равенству, savaşırız, разнообразию bize olsun и bir передаче birlik жизненного aramızda. опыта. Мы начали с Bir такой şekilde такой маленькой geçirme организации, у нас sonuçları. был попечитель-основатель, но мы продолжаем Ama существовать, biz несмотря на все ileri трудности doğru и bakmadan проблемы. zorluklara, problemlara. Иногда нас Kemerkele игнорируют bizi крупные hesaba учредители и almıyorlar, спонсоры sponsorlar Великобритании, но тем не Britanya'dan. менее Ama biz hep o нас kadar все равно поддерживают, tutuyorlar. и это Da bu здорово. peki, Это просто bu прекрасное peki. созидательное общество, то, к чему я очень хочу Yaratıcılık cümlesi bu присоединиться и nereyi всегда ben этого хотела, simiklenme потому что вы тоже заботитесь обо ve siz, всех, siz кто de не может düşünüyorsunuz insanlar высказаться, için кто algıları слишком açıklayamam слишком kendi часто bakışlarını. игнорируют. Это Algıları очень neyse здорово быть с вашей bağlamadılar. командой. Great to have you in our team because Спасибо. Sağ olun. И это здорово, что вы в Pek нашей güzel команде. sizin komandayla Что опыт berabersiniz. разных людей, когда они собираются вместе, Kendisinin her bir insan toplanır профессиональный beraber опыt da действительно onlar помогает решить все halizden эти проблемы вместе. paylaşırlar kendi Очень işlerinden, легко. yardım Это ederler очень birbirlerine, интересный çözerler момент. Самый problemaları важный pek момент. kolay. Что касается меня, Ben созидательное isterim общество söylemen yaratıcı — это то, toplumu что bu может нас orada nerede объединить и bizi действительно помочь birlik решить oluruz, много задач haliden вместе. yardım ederiz, Потому что bir мы sürü знаем все эти soru детали. Мы çözeriz. знаем, например, как Çünkü biz управлять biliriz людьми, nerede hepsi detayları, а кто-то biz знает, biliriz как ince laf действительно etme, душевые вещи, insanların помогать. dışarıda kalmış. Объединив Biz наш isteriz опыт, kurma, сможем найти halizden отличное решение. bir sürü yef onlar için de ben Да, sanırım bu хотела бы güzel еще bir добавить к durum. словам Лауриты, потому что я думаю, Ben de здесь в pek isterim Великобритании söyleme. еще тоже очень много денег зарабатывается Çünkü ben на buradayım. обучении Büyük частных Britanya'da программ. nerede pek büyük paralar var önce Но kazanma. те, кто должны заботиться о пожилых и бездомных İnsanlar людях, için иногда de var ими önce просто пренебрегают. yardım Потому etme что yaşlı для insanlara, изданий, для заключения evsiz союзов insanlara это kimerçere biz здорово görüyoruz просто hani вливать bugünkü деньги в günde бездомных. medyalar В Британии существует на самом деле огромная проблема с бездомными. medyalar da buna Себе yardım представлять. etsinler Вы varınca знаете, я ехала Büyük из Britanya'da Англии bir на sürü insan бездомный evsiz объект. kaldı. Там я никогда не видела бездомных, правда. Ben geldim А в Великобритании Asya'dan, есть orada yok öyle совершенно insanlar, kimin совершенно evi yok da просто dışarıda порядок, kalmış. и никто о Ama них не Büyük заботится. Britanya'da halizden pek çok insan göreceğiniz sokakta Похоже, что это uyuyan для того, insanlar. чтобы Hiç усиливать kimse страх onlara перед Богом, yardımcı olmaz. и чтобы все Biz были görüyoruz hani уверены, что bir sürü korku insanın içinde создание olur дома, da onlar kaybeder güvenini. Onlar öderler büyük paralar çünkü hani tutma yer ya da ödeme o evi. Biz görüyoruz bir sürü evsiz Büyük Britanya'da. Bu büyük bir situasyon, prost bir situasyon. Bugünkü günde insanlar pek zor durumda. Bir sürü sosyal aspektleri var. Angıları onların durumlarına el attı. Sosyal şiddetlerine onlar üstü. Büyük Britanya'da yardıma organizasyonları çok var ama siz bilirsiniz de görüyorsunuz yani bu organizasyonlar biz görüyoruz hani büyük organizasyonlara bir sürü para ödenilir ama bizim hükümetler bugünkü günde hep bir toplayamıyorlar. Onlar diyorlar hani bugünkü günde biz görüyoruz birçok harcamalar bu pek büyük zorluk verir tutma böyle fondları, organizasyonları. Ben sanırım hani bu sistema hiç doğru değil. Doğru sistema orada nerede biz hepsimiz biriz. Hiç önemli değil nereden sen geldin. Resim söylemen, sen fıkarasın ya da kaç kınsın hepsine lazım olsun güzel davranış, saygılı, sevgiyle. Küçük mü aile, büyük mü aile hiç önemli değil. Hepsi lazım birbirine davransın. Yaratıcı toplumun içinde biz halizden pek güzel sorular varınca çözelim de birbirimize yardım edelim. Biz lazım daha açık edelim, medyaları kendi sesimizi duyaralım. Sağ olasın.
Да, и мне очень понравилось. Ben pek Ben beğendim. pek sevindim hani siz sandınız. Dünkü Hani çoğu işlerin problemi olur. Что обычно люди İnsanlar Tanalılarda söylerler. hani insanlar söylerler bizde yok para, yeterince para yok, bizde yok resurs, biz yapamıyoruz, biz достаточно bakamıyoruz средств, чтобы ihtiyaçlarımıza. книгу. Bizde yok o kadar para hani açıklama У нас не хватает средств kağıt на строительство домов çünkü для hiç бедных kimse onu людей hiç и так almayacak. далее. Yazma kağıtta yok Понимаете, para. но дело в том, Bugünkü günde bize yetmiyor para ev kurma, ev kaldırma, нынешним hasta правительством hem общества fukara большая insanlara. Dünkü günde biz görüyoruz insanlar оказывается, para yapır, первопричина tüketici этого format içinde bugünkü günde büyük pay onların человека. ceplerine gidiyor. Потому что это приводит к тому, что главной целью всего, что вы начинаете Büyük amacı siz başlarsınız yapma, o вы могли купить, вы могли себе позволить и так o далее. sadece para kazanma. Hani siz bir şeyler verince alarsınız satın ya da onun gibi bir şey. O iş için ben isterim yapma bir büyük pauza ve göstermem size bir küçük video. Знаешь ли Sen ты, bilirsin, что практически все hani ресурсы hepsi планеты dünyanın состоят resursları в руках небольшой группы bir людей. insanların bir payında. На сегодняшний Bugünkü день güne всего lишь sadece 1% 1% людей insan, владеет большим состоянием, insanda чем var 99% 95-90% населения. gelirler Тенденция bütün такова, dünyada. что с огромной скоростью De эти tendense мировые öyle hani, богатства стекаются в одни hani руки. bu zenginlikler Начиная с bir 2020 yerlerde года 10 kalacaklar. богатейших людей мира более чем O insanlar ziyadelediler iki kere de kendi gelirlerini. Onların 15 bin dolara sekunda ziyadelendiler ya da 1 milyar 1 milyar da ziyade. İnsanların çoğu da dağıldılar fukaraya. 2 dolardan aşağı 160 milyona insanların sayısı ziyadelendi. Her gün 25 bin kişi ölür açlıktan, 5 binden de ziyade. Hani içmiyor su, hemen sanitariyada. 1% insanın şıtlarında banklar, fon birjaları, altın, o kadar çok para, bankları yetişecekler çözmeye, hepsi bu problemaları açlık, su ya da başka materyal problemaları. Niçin böyle oldu? Hem niçin bu durum daha kötü oluyor her yıl? Sebep bizim ekonominin tüketici forması. Bu an insanlar daha zenginlerler bir payı. Onlar büyük korporasyonları götürüyorlar sadece birkaçınsa. Öldürüp orta en küçük biznesi. De ne kadar daha çok onların gelirleri o zaman onlar daha olurlar zengin. İnsan da olur daha fukara. Dünya korporasyonları yayılıp götürürler kendi meraklarını türlü devletlerde kabul edip fukaraya işçileri öldürüp bizim ekolojiyi. Beşinci cümle bunu kontrol etmiyoruz bu prosesleri. Fukarelik, açlık, bu değil en kötülük. Niye getirir bu zenginlik? Kabul edip kendi ellerine büyük paraları onlar kabul ederler. Kenarsız kuvveti de bu getirir cenkleri. Çünkü cenkleri çeketmiyor insanlar. Onların sebebi bu konkurensiya. Resurslar için, altın için 35,5 trilyon dolar kazandılar bu insanlar cenklerden. Единицы просто зарабатывают на этом огромные капиталы. В потребительском Tüketici formatında cenkler herkes vardı hem de alacaklar zengin biznes. İnsanların yaşamaları oldular para kazanması. Bu sadece biznes. Her biri bizden anlar. Hani bu değil doğru. Bu pek kötü.
Kimse istemiyor yaşama, dünyada nerede onun yaşaması bir şey yetmiyor. Yok korunmalık. Bugün hepsi biz olduk. Tüketici formatında kapalı. Çünkü biz hepsinin ayrı ayrı bulunuyoruz. Yardım etmiyoruz birbirine. Bunu değiştirmeye lazım, değiştirmeye formatı. Koruma yaratıcılık cümlesini. Cümleyi nerede insanın yaşaması olacak en ilk yerde. Her bir insanın olsun hepsi lazımlı koşulları. Ama değil sadece 1% insanda. Ama kurma dilini bu cümleyi biz sadece varınca birleşip bir arada. Durguda olan bu kötü formatı biz koyacağız, çiziyi de kuracağız kendimize dini lazımlı koşulları yaşama. Bu verecek ekonomika stimu ilerlemediğinde insanın olsun lazımlı kazanç parası hem hepsi koşulları, yemek kımaları. Azaldarsaydık zenginlerin paralarını, Anglolar şimdi sadece insanın bir payında var. O zaman bizim dünyamız ilerleyecek. Ama insan tadide kabul ederse o para gidecek cümleye ancak yardım edecek onu ilerletme. İnfrastruktura uğruna, devletlerin uğruna, kasabaların uğruna, bilgi uğruna, medisine. O da bu getirecek ona hani biz azaltacağız kuvvetlerin kuvvetler daha az bize o insanlara da Angloların büyük kapitalı, biznesmenleri yaşayıcılar korkunçlu, hani kabul edecek kanunlar Angloları dağıtırlar biznesini. Onlar korkmayacaklar korporasyonların alması için. Onlar korkmayacaklar kendi yaşaması için, kendi ailesi için. Azaldarsaydık bu zengin insanlarına o zaman bizim dünya olacak daha iyi. Biz görüyoruz hani kısaldarsak zenginliği, biz varınca çözelim hepsi problemalar bizim resursların yetişmediğimizi. Biz varınca hep soralım, ben isterim hep sorma bizim misafirlerimize. İnce siz düşünürsünüz, ince varınca biz düzeltelim bizim yaşamamızı. İsterim sormalar bir de. В результате. Давайте начнем с Лауриты. Bu pek güzel bir karar. Alizden varınca biraz sıkma zenginliğini. Benim için ben sanırım bu durum büyük bir çözüm problemaları. Bu problemi çözerken biz düzelteceğiz, fıkareli zengin edeceğiz. Yaratıcı toplumun içinde ancak biz varınca değiştirelim. Bu yüzden yaratıcı toplum her birisi için pek faydalı olacak. Hepsinin için herkesin yaşamasını düzeltmek için böyle lazım yapma. Bu alternatif kararlara gelme. Böyle kötülük sistemasından çıkma da yaratıcı formatın içine girme. Есть альтернатива, это бесчеловечной системе. И это решение, это созидательное общество. Büyük günde yaratıcı toplumun yaşaması, bizim yaşamamız yaratıcı toplumun içinde pek pahalı. По-настоящему цена. Еще, знаете, приятно узнать,
что sозидательное Pek sevindik, общество isteriz söyleme, hani yaratıcı toplum bize качество жизни людей, güzel yaşamak umut eder. к здравоохранению, Bizim sağlık durumumuzu kontrol eder. и ко всем, Başka ко bir всем sürü остальным koşullara услугам. И больше не будет izin verir. бездомных. Başka olmayacak bizde evsiz insanlar, Больше не sokakta будет детей, olmayacak которые uşaklar, находятся angları sıvıdılmış, anasız babasız aç. Еще радостно uznать, Pek seviniriz de açan işideriz, hani yaratıcı sозидательное toplum общество verir, даст абсолютно fıkara все insanlara, необходимое, hepsinin aşanlara lazım. Especially особенно бедным людям. Они Onlar получат kabul edecek чистую, pak içme suyunu, good drinking water. безопасную, onların güzel, konforlu yaşaması olacak. жизнь. Comfortable life. Это здорово. Yes, it's a really bright future. Bu kalizden açık bir gelecek hangisi bizi duygulandırır. Вдохновляет. Siz bilirsiniz Вы mi? знаете, что люди İnsanlar на самом деле kalizden выбирают, в какой семье они. ayırmıyorlar hangi ailede onlar doğarlar. Hiç kimse ayırmıyor nerede onlar İslam koşulda yaşarlar ya da prost. Onlar ayırmıyor hani onların yok yemesi ya da içmesi. Su bozuk, kirli. Da biz kalizden lazım bugünkü günde Оплаченную работу, чтобы imkan olarak gideriz küçük естественно понимать, gideriz öyle işe nerede küçük para verilir. Sadece yaşamakta kalmak için. Bugünkü günde biz и это действительно здорово, что duyuyoruz da мы biriz. можем изменить Ama общество, koşullar gösterir hani insanlar изменить к her лучшему. türlü. Ve biz lazım bunları değiştirelim de daha ıslah koşulları kuralım insanlar için. Bu doğru. Да, и это Да объединяет bu фактически начинается. toplum kaletten doğru çekilir, ondan lazım anlama. Вы можете Hani сделать var что-то cümlesi полезное bir для yapasınız cümleye Вы diyeyim. готовы объединиться с другими, Birleşip başka insanlarla. вы Ki построите kurmayı cümleyi. объединяться не холодильниками, De. не карманами, Değişme buzdolaplarını. деньгами. Нет, объединение должно быть ради реального Cümle решения lazım, глобальных mahsus karar проблем. için olsun. Çözmediğiniz büyük И problemler. объединение Hem именно должно быть в формате созидательного de birleşik общества. lazım olsun yaratıcılık cümlesine göre. Yeah, what else our, for example, current Что еще, например, может дать Bir daha bize bence versin bize yaratıcılık formatı. видим эти меры и Biz görürüz bu kurumları. пытаются Angol savaşlarla решить все, çözmeye bu sorular. но они тем Ama bu вопросом sorular заканчиваются. bitmiyorlar. И, например, на форуме «Глобальный кризис. Время правды» Forumda global krizi doğruluk vakti biz görürüz. Çok soru. которые еще не решены. Angol'da Несмотря на то, çözülmediler что bakmadan в ona. решение вкладывается очень много Hani денег. kararlara koyulur pek çok para. Мы просто перераспределим эти средства, Dağıtıp o paraları. и когда мы все вместе Zaten biz сможем bir evde поделиться, onları çözeceğiz. тогда мы сможем, Zaten biz bir evde savaşacağız. Seslerimizi verme. например, наши Bir de bizim paralar angları var. Cümle de biz bence doğrudalım. например, на вопросы, Sorular angları şimdi pek aktual. прежде всего на то, чтобы спасти Kurtarma dini insanın yaşamasını. местах с опасными Bu yerler nerede kötü yaşama, nerede insanlar yaşamıyorlar ama savaşlarlar yaşama. In our current Bugünkü society, günde, bugünkü o toplumda biz görürüz, harcarız bir sürü Все эти paradır. Bu огромные büyük деньги, paralar. Bu büyük paralar. it's not for но O они kadar Onlar kolay не приносят getirmiyorlar Getirmiyorlar. faydayı hepsini. потому что вот этот 1% O sadece 1% insan düşünür kendi meraklı için, kendi gelirleri için. Kalan insan zevklenir Потому что это ki общество bu потребления. tüketici formatı. this is the consumer society. It's the things nothing at all of life. Вообще в верхушке не думают Bugünkü вообще günde о жизни İnsanlar людей. düşünmüyorlar hiç. Именно поэтому ограничение богатства, оно очень хорошо и оно необходимо. lazım Это прекрасно, bütün bu действительно прекрасное zenginliği решение. durgutma,
hepsinin için daha iyi olacak. чтобы все жили в справедливых и хороших условиях. Hepsi lazım güzel koşullarda yaşasın. Imagine now Да. Bu doğru. И представьте себе, Bir что düşünün hani zengin insanlar если у вас bugünkü есть günde возможность varsa поговорить onlardan с vakit несчастными, sizde они laf живут etme. постоянно в страхе, Siz чтобы не göreceksiniz потерять hani onlar değil нажитое mutlu. богатство. Onlar her kere korku Им içinde нужно yaşarlar, нанимать korkarlar менеджеров, hani которые kaybedecekler сопровождают их даже прогулки вокруг kendi их дома. И zenginliğini. теперь представьте, Onlara что lazım в результате ограничения insanlar богатства, kim onları которое koruyacak. вредит Şimdi обществу, düşünün все böylelikle эти люди bu zenginlik вынуждены algısı посвятить toplumun içinde onlar всю aldılar. Bu сумму, insanlar получающую olacaklar, lazım этот olacaklar. фонд, Bütün например, на строительство новых больниц kendi zenginliğini или даже на bölsünler, некоторые versinler. Ev kurma, bolnica yapma, такие okullar, как büyük образование, projektleri, напечать новых книг, uşakları okutma, kitap yazdırma. и таким образом Ve эти люди böylelikle bu insanlar будут вызывать olacaklar. восхищение общества, что было Bizim için облегчением biz для çok них. büyük saygı duyacağız bu insanlara. Eğer onlar başlarsalar bizimle paylaşmak kendi zenginliğini. К домам престарелых, Eğer biz dönersek de o evlere nerede yaşar bizim yaşlı Лаурита, insanlar, я dedelerimiz, могу себе представить, что nerede сегодня işler ощущение Laurita? плохое, Ben не только из-за отсутствия ресурсов, ben anlarım hani bugünkü günde orada настроение сотрудников, медсестер, ilaçlar которым az, постоянно нужно думать о том, işleyen az, durum pek о том, kötü. как они собираются оплачивать Biz счета, görüyoruz hani orada как они lazım собираются платить за ипотеку и так далее. ödeme faturaları. И Bugünkü если günde мы, lazım люди, ipotekleri построим созидательное ödeme. общество, все эти Eğer проблемы insanlar исчезнут. yaratıcı toplumun içinde toplanırsa bu problemler yok olacak. Мы можем это Ve biz сделать. bunu varınca yapalım. Да, Bu конечно. doğru. И тут даже не только дело в отсутствии недостатка Biz dilemeyiz hani кадров, burada персонала. az insan çalışan var. У нас на самом Hepsi деле insanlar невероятно hangileri işlerler, onlar потому pek что, beğenir kendi в işini. созидательном Çünkü обществе, onlar конечно, mutlu. будет всё Da biz по-другому, görüyoruz все люди bugünkü будут günde счастливы. tüketici Что мы сегодня formatta видим в нашем insanlar обществе? halizden depresya içinde, zor koşullarda. Большинство людей в Ama депрессии, çünkü onlar в streste. очень сложных условиях, в условиях повседневной жизни, потому что они в стрессах. И мы видим, Biz görüyoruz hani что эти проблемы на самом деле bu problemler увеличиваются. halizden gün günden daha çoğalır. Все это Sistemin накапливается и yüzünden нарастает büyür. из-за самой системы. Yeah, that's right. Doğru söylersiniz. Да, это, Bunca Bu bir halde это как круг, Get из out of it. которого bu они çevre halkasından bilmirsin nasıl çıkacağım. выбраться из этого круга. Çıkmama bu çevreden nerede çok problem var. И на самом деле Halde это bu здорово, peki что мы hani biz geçiririz diskusiyalar, и обсуждаем da различные bakarız türlü kararlara. I also understand that Niye? Çünkü Потому ben что мы anlarım понимаем, hani что ограничение hani капитализации это zapt только etmeye одно возможное решение. kapitalizasyayı bu bir Если мы soru. также сможем Biz пойти, varınca например, от перепроизводства, мы действительно biz varınca можем varınca производить все yapalım наши товары hepsi и все остальное. yemek mallarına, başka malları, Действительно, как это должно быть. ampulları nice de lazım olsunlar. Лампа должна работать столько Lampa времени, lazım сколько işlesin diye bu kadar ее vakit металл способен блестеть. ne kadar lazım. only for 2 years because Не только 2 года, Bilse de 2 yıl потому что тогда нужно купить другую. zerilen başka lampa Затем alma. снова нужно купить. Потому Ne что, çünkü к примеру, если у örnek вас gibi у всех есть hepsinde var ki лампа, lampamsı işleri çok. то fabrика будет O zaman закрыта. fabrika И все kapanacak. люди, которые там Da hepsinin работают, будут insanlar ничего hangileri есть. işler orada И olmuştan это şey тот isimler. механизм, который действительно может Da bu перестроить mekanizmayı общество. biz lazım değiştirelim. Это Da değiştirelim cümleyi. может быть polезно O для da всех. bu olsun faydalı Также hepsine очень edin. интересная Bu peki идея, ideya что созидательное общество yaratıcı если cümle перестраивать то, değiştirir. как мы Nasıl думаем biz о düşünürüz нашем bizim обществе, cümle için. как мы Nice живем biz burada здесь, как yaşarız, мы nice biz burada взаимодействуем. bağlantılar tutarız. И когда оно перестроено Дачан и хорошо o сбалансировано, değişik и kim мы var все yok можем finans da выбирать, biz bence ayıralım. тогда мы можем Da o zaman biz жить, bence жить iyi yaşayalımcı lazım. И это такое Da объединение bu самого мира. getirilebilirliğine И я также хотел бы da спросить вас, isterdim sorma. не могли бы вы, пожалуйста, Var mı şimdi сказать мне, anlatarsınız пояснить, kim açıklayarsınız. как и
над какими вопросами можем Neyse sorular için sorularla biz bence işleyelim cümle. Nereye doğrulduğum paraları yaratıcı cümlesinde. Да, конечно. Действительно, Halit'ten очень var много çok büyük интересного. meraklı. Нужно просто учиться. Lazım sadece öğrenme. Подобно тому, как вот читать на каком-то диалекте. Nice Например, если бы хотя бы öğrenirsin okuma nasıl 1% diyalekte. прибыли больших Eğer корпораций шли на все наши korporasyonun 1% потребности, gelirleri то gideydiler. в Bizim итоге problem было бы olarak bu olacak замечательно. peki. Знаете, я просто не Ben знаю, bilmiyorum. как это на самом деле можно сделать. Bilmiyorum Но ki Halit'ten действительно bunu это bence yapma. вдохновляет, что есть такая идея. И люди Da надеются, insanlar потому что umutlanırlar. организации работают, несмотря на то, что им противостоять. Da. Biz Мы даем veririz людям insanlara высказаться, kolaylık мы açıklasınlar kendi bakışlarına. позволяем Biz им verir обратиться к sonra нам kolaylık напрямую, и мы danışsınlar даем им bize, verir возможность sonra говорить. kolaylık laf etme. Они могут Bunlar публиковаться bence в нашем çıparılsınlar фонде bizim без fondda, какой-либо оплаты. Если ödemediğine. человек бездомный, если они происходят из какого-то социального слоя, где не могут себе этого Da, позволить, то мы это все берем da на biz себя hepsi и harcamakları публикуем. alırız. Ne çünkü onlar başka Мы это yerde делаем просто в качестве çıparlanamazlar. Biz onlara благотворительности. yardım veririz. Действительно, это было бы таким одним Halit'ten замечательным bu решением, ciddi karar hangisi которые дают verir возможность kolaylık высказаться insanlara людям. açıklama kendi А bakışlarını. эти люди в наше время далеко не развлекаются, им Da очень bu трудно. insanlar Halit'ten zor. А вот этот Bu 1%, который 1% занимает высокое hangisi положение, нам durer просто yüksek нужно, kurda чтобы все остальные люди были активно bize lazım вовлечены. hani başka insanlar da olsunlar aktif. Ведь это довольно Çünkü bu сложный pek такой zor политический, politika общественный cümle процесс. prosesi. И так в этом De процессе bile люди bu proseste эволюционируют. insanlar gidecekler ileri. Ну вот как, например, нам Örnek gibi. нужно накопить достаточно голоса, Bize чтобы lazım нас çok ses ki bizi услышали. işitsinler. И насколько высоко в нашем Ne нынешнем kadar обществе нужно büyük, подняться, yüksek lazım чтобы kalkmak тебя bizim cümlede услышали. ki seni Насколько işitsinler. высоко нужно Ne kadar подняться, lazım чтобы добиться kalkmak успеха. ki olsun Но becermeklerin хочу yüksek сказать, что orada. опять-таки 1% людей, Sadece которые владеют всем 1% insan капиталом hakkında hepsi kapital. и просто имеют все, Var но hepsi все John'da остальные просто kalanda игнорируются. hesaba almayırlar. Если мы будем действовать так, как это делается Yarın biz сейчас, то у нас yaşarsaydık, kim так и yaparsaydık останется ince этот şimdi 1%, который все bize bir контролирует, kalacak забирает hep o все 1% средства. А hangisi это kontrol значит, ediyor что hepsi paraları. просто вообще не хочется O жить на этой zaman планете. istenilmeyi, hiç Правильно? istemeyiz yaşama planetada. Знаете, я просто не Ben знаю. bilmiyorum. Просто каждый Her bir задумывается, что я lazım вообще здесь düşünsün niye делаю. yaparım ben burada. И каждый Ve думает, her bir düşünür. вот я, например, думаю, Nice что ben, как можно soздать nice лучшее bence будущее kurma для всех da людей, iyi gelecek для hepsine всех dini, людей, в hepsi которых я insanlara верю, для dini. моих детей. Uşaklara У dini. меня сейчас уже взрослые Benim büyük дети uşaklarım şimdiden и двое внуков. iki torun var. А сейчас как-то, к сожалению, равнодушие берет вверх. Но мы можем, Ama это biz можем varınca изменить. Halit'ten değiştirelim Потому что dünyayı. даже люди на самом верху, они говорят, да, мы могли Her бы дать yukarıda некоторые insanlar пожертвования, söylerler, biz какие-то bence вещи, verin size на yardım какой-то там проект, который proyektlere. мы одобряем. Но это неверный Ama bu путь, он değil doğru ложный. yol, bu yalan. Знаете, есть в стране, Var когда в devlette. стране 1% Açan devlette нарушения, и они в 1% конечном итоге могут решать, кто сколько zengin получит de onlar крыш под kararlı этой çıkar огромной kim ne прибыли. kadar kazanacak, kim ne kadar Я имею в yiyecek. виду, что Bu değil doğru. как-то оно все неправильно, Bu неправильно değil doğru работает. iş. Необходимо Lazım вернуть власть в само vermek общество, kuvvetleri где люди insanlara, будут nerede верить, insanlar что görecekler. можно сделать всех Hani varınca равными. hepsi bir türlü yaşasa. И вот именно в это вы верите в Böyle создательном обществе, что biz в этом inanırız обществе hani каждый yaratıcı человек, из какой бы он cümlesinde страны ни yerinde происходил, olması какой бы у insan, него ни был ne hangi социальный statüde de статус, yaşamasın, в каких бы условиях человек ни жил ne ранее, soy но koşullarda все da его ileri ощущают и yaşamasın воспринимают как ve hepsi равного. onu kabul ediyor bir türlü. Вот я вас Ben size слушаю, söylerim. и это здорово, например, когда есть такое равенство. De bu С peki ранних лет я росла, ben можно küçükten сказать, в щадящих таких büyüdüm условиях. değil peki Я училась koşullarda. сохранять Ben равновесие, öğrenirdim хотя мне tutmak довелось kendimi. испытать ужасы войны, Sıra geldi cengi de когда тебя anlama. держат под прицелом пистолета, это правда. И мне Bana sıra приходилось geldi. прятаться в кукурузных полях, чтобы Saklanma, спасти свою жизнь. Pakşuluk'taki koruma kendi yaşamamı. Siz Знаете, bilirsiniz. никогда не Hiç знаешь, bir kere de bilmirsən. с чем можно Neyle var столкнуться в karşı этой gelme bu жизни. Даже yaşamakta. если вы находитесь сейчас в так Bunlar называемых мирных Bunlar сообществах, kana но ведь на usluluk самом деле yerdedir. мы никогда не Bir hadizden знаем, biz bilmiyoruz.
как что будет. болacak. Мы даже не знаем, какие у нас Hem есть bilmeriz права, ne и olsa как bizim они var должны haklarımız. обеспечиваться. А нам нужно обеспечить, чтобы у Bize каждого были lazım все права, yapmalar ki her все insanın равны. olsun hakları olsunlar Я bir очень türlü. Ben поддерживаю, чтобы у tutturuyorum ki каждого her bir человека insanın были olsun bir равные türlü права. hakları. Я за то, Ben onun чтобы için давать ki право vermeye людям insanlara решать, hak, чтобы не просто вот решения спускались сверху вниз к обычным людям, а bu чтобы insanlar голос ki her всех bir людей insanın имел силу. sesin olsun Это kuvveti. главное, чем занимается Bu наш en фонд, önemli değil дать insan каждому atlanır возможность bizim fond vermeye высказаться. insanlara kolaylık Я ki onun очень açık надеюсь, olsunlar что у kendi меня bakışlarını. будет uспешно получаться Büyük то, чем umutlanırım только hani что я binde bu делаю. iş olacak. Мы стараемся делать все Karşıcam yapmaya необходимое, чтобы hepsi işini yardım помогать. etmediğini. И я Ben действительно с нетерпением жду, когда нас много bekleyeceğim людей açan bizi услышат. pek çok insan işitecek. Ну, Ama конечно, я gücenirim, переживаю, беспокоюсь. şüphelenirim, На самом деле, вот я не bilmiyorum. знаю, как вы собираетесь то всего Önce siz добиться, savaşacaksınız bu но işleri я yapma. молюсь за Ama вас. ben dua Я ederim готова sizin için. сделать со своей стороны Ben все, что в моих isterim benim силах. tarafından yapmayı. Hepsi için ne Я var просто не kuvvetim. знаю, будут ли люди это Ama bilmiyorum слышать. insanlar Они işitecekler mi настолько bunu. сейчас Onlar озабочены şimdi какими-то düşünüyorlar своими sadece kendi другими problemlarına, вопросами. başka Очень trudно sorularla. достучаться Pek до zor onlara людей, до geçme. политических лидеров, Politika достучаться до любых liderlerine, лидеров, başka liderlere, любым способом, türlü понимаете? Но я надеюсь, spособla. что у вас все Umutlanırım получится. size hepsi olacak. Because on one hand, Это было Bu очень pek интересно, meraklıydı. потому что, с одной Neyse bir стороны, taraftan задаете siz вопрос, verirsiniz как этого soru достичь, а затем, когда вы говорите дальше, вы ama даете verirsiniz ответ. cevap da ileri doğru. Знаете, это Bu pek очень meraklı. интересно. И ответ на самом деле есть. Cevabına var. Дело в том, что, как Nice doğru. вы правильно сказали, мы делегируем Biz полномочия veririz kuvvetleri. одному человеку каждые 4 года. Мы идем и Biz голосуем за gideriz некоторых her yıl представителей, 4 yıl которые seçlerimizi являются veririz рекламным щитом. insanlara. Hangileri Делают то, что обещали. bize И aderler не türlü важно, işleri. кто туда придет. И идея созидательного общества Yaratıcılık cümlesinin — это değilse сохранение bu власти bu koruma людьми. kuvveti bizim Как вы ardımızda. правильно сказали, что Siz мы, doğru люди, söylediniz. Biz должны insanlık сохранять lazım, власть, а koruyalım, не делегировать ее koruyalım кому-то kuvveti другому. ama И в vermeyelim этом вся başkasına. концепция созидательного общества. На платформе для голосования Yaratıcılık вы platformasında будете решать biz все законодательные siz вопросы и так далее. verirken А политики будут просто, скажем seslerimizi так, çözeceğiz türlü sonuçları. которые будут материализовывать то, что мы Politikler de люди lazım yapsınlar одобряем. onu. Ne И için это biz будет seslerimizi сделано verdik? довольно Ki olsun гладко, hepsi в iyi. соответствии со всеми Kanunlara законодательными göre. актами. Представьте себе, что в вашей стране, Bak в bir kim sizin Великобритании devlette, Velika Britanya'da, Almanya'da или ya da в başka любой другой devlette стране 50% 50% людей insan объединяются вокруг одной общей идеи, birleşirler bir ideyen dolayında. что мы, сытый Hani, по горло, живя в потребительском hani biz формате istemiyoruz общества, böyle yaşamayı, biz isteriz yaşamayı başka dünyada. мы хотим жить в Biz мире, isteriz где yaşamayı dünyada человеческая жизнь nerede имеет insanın наивысшую ценность. yaşaması Понимаете, en это pahalı. то, что нас объединяет. Bu ne И bizi эти birleştirir? 50% людей выбирают 50% кандидата, insana ayırır который идет kandidatı. на выборы. Hangisi gider И seçimlere. очевидно, что если его поддержит Eğer 50% onu tutarsa людей, 50% то он o победит на tarayacak. выборах. И это первая Da bu веха ilk veka из 3 üçünden построений ki созидательного kurmacını общества. yaratıcılık cümlesini. Итак, после победы на выборах Seçimlerden ondan sonra o taradığı seçimlerde biz geçeceğiz bir etapa. внедрению 8 Kurarız основ в ve Конституцию geliştiririz страны. 7 temeli И konstitüsya. если это будет происходить во все большем Bu количестве olarsa da стран, daha çok то devlette можно o zaman провести olacak всемирный dünya референдум referandum. того, что мы хотим Hani прекратить biz потребительский deriz формат общества zapt etmeye и перейти к tüketici созидательному formatında обществу. geçme yaratıcılık Это cümlesine. 3 довольно простых Bu шага. en kolay 3 При adım. условии, что мы, люди, Eğer biz сможем объединиться insanlar вокруг одной toplanarsaydık общей bir идеи. ideyen dolayında. Отвечает ли это на наш вопрос? Bu verir cevap Как bizim мы soruşa. можем этого достичь? Да, это отвечает на вопрос. Это Bu güzel огромный bir прогресс. cevap veriyor. Это действительно очень значимый, огромный проект. Все прямо в точку. Doğru. Bu pek güzel. Вы знаете, я родилась в 60-е, и уже тогда известно, сколько у нас было проблем. Ne kadar bizim Я problemimiz var. продолжаю видеть, как все эти Bugünkü проблемы günden hep появляются. görüyorum ne kadar problemler durmadan çoğalır. Каким образом? Я вижу, что каким-то образом политические Bir de лидеры görüyorum nice bu politika liderleri her taraftan kapitalistler, komünistler, nice onları isterseniz söyleyin. Ama onlar bilmirler insanlar birlik olurlar. Onlar istemirler bunu.
Onlar derler hani siz olacağınız onlarla ya da onlara karşı da bunlar начальник olarak, direktör olarak düşünürsen insanlar pek zor birleşecekler. Her bir ideya tarafında. Şimdi bugünkü günde bütün dünyada böyle olur. Bir sürü insan yaşarlar korku içinde de çok insan yaşarlar politika koşulların sıkıldığına. Biz görürüz hani insanlar değil de ülkeler toplanırlar bir dünyaya bir memleket olarak bir millete biz görürüz yani onlar yaratırlar kendi toplumunu. Ben pek umutlanırım hani bu pek doğru. Bilirsiniz ben pek isterim hani yapma hepsinde işleme böyle bu yola karşı doğru. Bugünkü günde biz görürüz hani birçok zorluk karşımıza çıkar bütün tarihte. Çünkü bir sürü ben çok öğrendim historiyayı, filosofyayı da görüyorum hani başka bitki 1000 yıl içinde hiçbir şey değişmiyor. İnsanlar halizden isterler olma ta islah, ta iyilik yapan ama onlar. Bugünkü günde biz görüyoruz hani var ülkeler hangileri varınca söylesinler hani bizde var cenkler. Ben istemiyorum açık söyleme ama var öyle ülkeler nerede cenk var. Bugünkü günde büyük konfliktler olur. Lazım bulma platforma nerede insan bu platformada birlik olacaklar. Da yetişecekler bir noktaya. Ben pek isterim bunu yapma. Pek isterim anlama hani biz doğru yaparız. Açıklayalım bu durumu. İsteriz hepsine söyleme. Liderlere bütün dünyada, politikacılara, ekonomistlere hepsine isteriz seslenme. Hani toplansınlar bizimle beraber. Ben de isterim katılma size ve söyleme örnek olarak hani bu pek güzel bir iş. Hani insanlar hepsi bu pek güzel bir iş. Çünkü insanlar artık güvenmek kimsine bilirsiniz mi? Ses vererek kimse olur bir sürü iş. İnsanlar как ваша, например, которые дают возможность высказать людям их, скажем, imkan insanlara laf etme, söyleme kendi fikirlerini pek önemli. Bu yardım eder insanlara herinden umutlanma. Açan bunu biz yapacağız. Açan biz kabul edeceğiz bu umutları. Bütün insanlar halizden ben bir insan olarak isterim söyleme hani değiştirecekler durumu. O zaman güzel bir fundament kurulacak da olacak güzel bir pozisyon. O zaman biz kuracağız bizim yaratıcı toplumumuzu. Bizim fond Arbound halizden açık hani bir sürü problem çözmek için, projeler kurmak için biz kalmarız bir tarafta. İleriden biz bir taraftan bakardık çünkü biz küçücük bir fond olaraktık. Şimdi biz açıldık. Daha büyük olarak biz görüyoruz hani liderlerle beraber varınca büyük işler yapalım. Biz bugünkü günde görüyoruz konferansa OON değiştirir klimatı. Geçen yıl büyük bir ekoloji projesine göz olduk. Biz hep böyle konfliktleri, kaçkınlar konfliktlerini çözüyoruz. Biz şimdilik daha pek o kadar büyük organizasyon değil ama alırsak birkaç bin mektup birkaç minut içinde o zaman biz anlarız hani biz büyük işler kuracağız. Biz siz halizden uzaldırırız yardım yeli hepsine kimin var ihtiyacı
Biz çok platforma через социal медиа platformaları, web-saytları angları içinde bu fondu gösterir, anlatır. Bir sürü blog içinde anglar bağlı araştırmalara. Bugünkü günde var saytımız, var blogumuz. Hangisini daha eskiden de yapıldı. Bizim temel fondumuz, organizasyonumuz nerede insanlar varınca anlatsın kendi projelerini, biz varınca finanse edelim onların projelerini de çıkaralım onları yüze. Siz varınca kendi kitabınızı yazarsınız, kağıtlarınızı. Sadece 1% verince harcarsınız. Biz lazım bunu yapalım, hepsi bizim uşaklar için. Siz verince kabul edersiniz finansları kendi projeleriniz için. Elcan bakarsak temel fondumuza hangisi duruyor saytta. Ben size vereceğim o detayları bu saytın. Şimdi insanlar bütün dünyadan varınca yapsın yardım, ime, varınca bizim fonddan para kabul etsinler yoksullar. İnsanlar bunu yapıyorlar da biz buna devam ediyoruz. Bu bizim misyamız. Ben sanırım bize ulaşmazsak, yetişmezsek o noktaya hangisi halizden bütün dünyada birlik olacak. Biz durkutmayacağız. Bu benim için yaşam yol. Мы действительно работаем на равных, и у нас очень многогранный подход. Мы не стремимся к прибыли. Biz savaşmıyoruz para kazanma. Biz deriz her bir insana yardım etme. Deriz anlatmak kendiniz için de yardım yolu uzatma. Bağlanın bizimle, paylaşın bizimle, biz size yardım edeceğiz. Bu doğru. Sağ olun. Çok sağ ol. Ben de isterim bir şey katılma sizin lafınıza. Siz sordunuz önce biz varınca buna gelelim. Bilirsiniz ben düşündüm cevabını. Sıkılısı lazım kaldıralım da insanları bulalım lider olarak. Biz seçeriz. Politikacıları veririz onlara imkan, hani onlar çözsünler problemalarımızı olsunlar bizim devletimizde. Biz lazım onlarla anlaşalım, daha çok anlaşalım, kendi ideyalarımızla paylaşalım. Biz biz lazım karar verelim, nasıl bizim devletin stratejisi lazım olsun. Bu bütün ideyi, birleşim ideyasını. Biz varınca çözelim finans problemleri, kanalım daha çok günden. Bu olacak fayda hepsine. Bütün bizim devlette hepsine. Sadece bunu lazım yapma. Bu pek kolay. Çünkü devlet işleyecek insana. Değil kendi isteklerine. Bu halizden pek güzel. Biz sadece bu ayrım platformasının hangisinin şimdi beraber işleriz. Bence beraber hepsini kuralım. O zaman bizde olacak halis demokrasiya. Varınca hepsimiz beraber karar verelim. Nasıl olacak? Bizim gelecekte. Biz lazım daha rahat olalım. Ben isterim söyleme hani lazım sadece isteyelim bunu. Örnek olarak biz kurduk yaratıcı toplumu nerede halizden varınca sadece nefes alma da anlama hani bugünkü günde biz koruma altındayız. Çünkü hepsi problemler geride kaldı. Da bizde var her birinde var yardım.
то вы можете пойти поработать. İsterseniz niye istediğinde bence gidersiniz işlersiniz olsun daha çok paranız değil. И это Да, довольно bu просто, pek что kolay. после перераспределения Hani zenginliklerin dağıtması. построить Ondan sonra olacak pek kolay kurma bu evleri. у вас есть Bizde olacak hepsi, bizde var hepsi teknolojiler var. Çok oranda bakarsınız. состояние, как это Kaleden nasıl bu şimdi bence yapma. Сейчас мы можем делать много Şimdi bence pek çok işleri yapma. Angular pek faydalı olacak hepsine değil. Daha ayırma. вдохнуть и выдохнуть, а потом расслабиться и подумать, De düşünme. Ne biz bence yapalım cümle edin. какую pользу Ne soy fayda bence getirelim. Siz bence getiresiniz insanlara. Angular'ı sizin yanınızda. Ne siz bence yaparsınız. Da biz kaleden bence serbestçe ayırasınız kendi sanatının nerede işleyeceğini, hangi devlette, hangi yerde. и вы найдете свой собственный Da bu olacak sizin yaşamınız. кто-то будет писателем. Niçin? Belki olacağını yazıcı, niçin değil. Хотите вдохновить людей на хорошие дела и рассказать Da о чем-то, anlatma. например, о хорошем примере. Kendi iyi örneğinizi yaşamanız için. Вы где-то Ama şimdi siz satarsınız meyve. Sonra sizde olacak öyle kolaylık. вот это очень Bu pek kodlandırır. это начать говорить Ne lazım? Bunun için lazım tüketme söyleme. с каждым человеком. Her bir insanın amkısından karşı geliriz. Мы знаем, De biz biliriz bu insanlar. распространять эту идею. Biliriz o insan da biz sana açıklarız bu işleri. А я хотел бы добавить, что нам İşlerin eklemen bize lazım anlamak. это не ваш или Hani kurarken yaratıcılık cümlesini. ждать того, что это будут делать другие. Hani de beklemem yani bunu yapacak başkası. Это шанс для человечества. Bu şans bizim insana dini, şans cümleye din. Созидательного Ve hepsimiz biz yaratıcı cümleyle birleşik. созидательного общества. Это проект. Bu proje hepsimize dini. И чем Ve ne kadar sayılar biz и чем раньше çekici sonu kurma, paylaşma bu haberlerle, insanlarla, с нашими bizim kolegalarla işte работе, evde ya da başka yerlerde тем o zaman daha hızlı bu olacak haliden нашей реальностью. real. Onun için Я ben хотел isterim спросить вас, sorma size önce siz düşünürsünüz. что могло бы Ne bence yardım еще etsin большем ki распространении haberlemediğin insanları daha hızlı. Какие Ne instrumentlar вы бы предложили? siz kullanıcıydınız. Nasıl bakarsınız bu işlere? Лаурита, пожалуйста. For me, Çok sağ ol. Bana dini pek önemli haber. Это Bu kolaylık, те bu возможности, kolaylıklar которые Angular'ı bize verirler. через формат Yaratıcı cümlesinden. Просто Не, потому, çünkü что вот у bizde нас var. есть Kolaylık возможность şimdi сейчас, например, lегко kolay делиться жизненно paylaşma важной dini информацией yaşamadan с людьми haberlerle через свои kendi аккаунты в accountlarda, соцсетях, sosyal bağlantılarda, Facebook, Facebook, TikTok, Instagram или ya Twitter. da Twitter. even in Twitter. Это тоже lегкие Bu способы pek kolay сообщить людям, kolaylık haberleme insanlara yaratıcı cümlesi bu tek alternativa. It's the only Hangisi that giving to us дает verir bize возможность kolaylık? просто начать жить Tüketme лучше, yaşama daha iyi. безопаснее. И не только нам самим, но Değil и sadece детям, bize ama следующим bizim поколениям. uşaklara gelen yavlat boylarına. children, for the next generation. Потому что в наше время Mesela у bizim нас, vaktimizde ну реально это так здорово. pek У iyi. нас есть Bize var возможности kolaylık распространять da информацию. haberleme. And also it is also important Также мы можем, Tepeler bizi это varınca очень важно, bu мы pek можем önemli. мы можем Varınca показывать, söyleyelim, anlatalım, gösterelim. что мы Hani biz понимаем. И anlarız. они должны постоянно понимать, Onlar что da мы lazım. все люди. Anlasınlar hani biz hepimiz insanlar. De ben inanırım. Каждый Her bir человек insan, замечал, hani her bir что insan ну, есть anladı hani var. такая вот Hesaba отличие, aldı. я заметила про вас. Вы отличаетесь от других, Hani потому siz что вы hayırlısınız birbirinden. дружелюбные, честные. И в то же Ama время вы любознательны. siz Мне isterseniz кажется, neyse что de это yeni может öğrenme. быть тем способом, De bu bence olsun o spor которым очень хорошо преподносить созидательное общество. anlatma dini insanlara yaratıcı cümlesi için hani o bizim şansımız. Hiç etmediğini hepsi hoşları bizim cümlede, bizim geleceğimizde. Йоль Траут?
Да, я считаю, что наш фонд, затем наша организация за последние 7 или 5-7 лет, ну, мы как фонд организовались 7 лет назад, организация 5 лет назад. На самом деле мы, в принципе, и работали в духе Biz созидательного hep общества. yaratıcı toplumun Мы всегда давали возможность людям içinde высказываться işledik. Biz и hep insanlara обеспечивали, verdik чтобы imkanlar hepsinler. все были Hani услышаны, hepsici все были insanlar равны. işitildi, hepsici insanlar Именно к birdi. этому я искренне Ve ben de стремлюсь. buna da Мы savaşırım продолжаем gitme. Bu пытаться benim yolum. достучаться до разных людей. У нас достаточно Savaşırım много herkese связей. ulaşma, Мы bağlama her bir очень insanı. стараемся в этом направлении. Мы стараемся налаживать больше Ben связей, savaşırım оказывать больше insanlarla влияния на lидеров tanışma. вышестоящих Bir организаций sürü других стран в том liderlerle, başka числе. organizasyonlarla, başka ülkelerle birlik olma. Просто работаем над тем, чтобы Ben isterim голоса людей hani были услышаны. insanların sesleri И чтобы işitsin нас, bütün наших dünya лидеров, da воспринимали onları всерьез. Чтобы seriöze все люди, alsınlar. которые находятся на обеспечении, Hepsi insanlar angları biz считаются yardım обществом ederiz. низшими слоями, Angları они fukara тем grupların пренебрегают, içinde, кто angları находится в halizden положении, dünkü günde чтобы все эти zor люди были durumda. услышаны. Мы O над этим hepsi insanlar работаем, lazım чтобы işitilsin. они внесли Hepsi lazım kendi katkısını topluma katsın. и чтобы на наших общих Bizim платформах, наших СМИ, platformalarda, bizim medyalarda her bir было услышано. ülkede basamak basamak ilerlesin. Для всего. Ve buna biz savaşırız gelme. Ve biz bundan gurur duyarız. Считаю, что созидательное общество — это как раз Ben sanırım yaratıcı toplumun o öyle bir büyük bir proje nerede varınca fondları bir araya getirme. Надеюсь, что это станет, ну, что наша работа, наш вклад будет Ben sanırım восприниматься bizim более katkımız серьезно. В какой-то момент daha мы сможем совершить прорыв. ciddiye varınca alsınlar. Biz birlik olarsak. Так много печальных O историй kadar çok вокруг. kötü Ежедневно в historiyalar var новостях, günkü günde, her gün haberlerde. везде вокруг. Ben düşünüyorum hani Думаю, что, к сожалению, нам еще bizim предстоит pek uzun yolumuz var. Bilirsiniz Знаете, ben я işlerim работаю над этим с самого раннего возраста. Я bu очень işte всегда хотела сделать мир лучше. И я не gençliğimden beri de isterim yapma bir dünyayı daha Даже, güzel. знаете, если мы станем лучшим обществом, которому Biz будут olmayacağız прислушиваться все İslam bir политические toplum партии мира, hangisine мы все равно не сдамся. politika partiyayı Хочу работать, kurarak вносить свой terim вклад kurma, в то, чтобы это bu стало dünyayı возможным. tarifler, На gün посту günden daha güzel зампредседателя yapmak. фонда я буду делать столько, Yapacağım сколько смогу. her gün Я daha буду çok, стараться o kadar ne создать, kadar benim elimde var. предоставить каждому обездоленному Kurma, человеку голос. savaşan her bir insan Какой için бы он iyilik, маленький, benim незначительный этот fondum. человек не был, но каждый голос Her должен birinin быть sesini услышан. duyuracak, küçükten büyüğüne И kadar. так эти люди Öylelikle bu внести свой insanlar вклад varınca в katkı развитие общества, katkı во все, что versinler происходит. bizim Yes, thank you. Thank you for your toplumumuza. Sağ olasın. Sağ olun sizin örnekler için. Я прошу прощения, немножко начала так Ben запинаться. affedersiniz ben birazcık Просто иногда zor эмоционально laf переживаю ettim. то, о чем говорю. Çünkü bu beni Я pek не такой уж duygulandırdı. хороший оратор, Ben o kadar güzel bir хотя у oratör меня değilim язычное ama benim образование, но мне немножко duygularım сложно. beni günde gider. Thank you so much. Thank you for your example. Да, Sağ действительно, olasınız. спасибо вам большое. Спасибо за ваши Sizin примеры. örnekleriniz güzeldi. Знаете, я действительно Bilir misin ben полагаю, что Kaliz'den все sanırım hani hepsi люди insanlar farklı. кто-то может Kimse varınca pay alsın, informasyayı pay ederek herkese sosyal bağlantılarda. Biz varınca yapalım küçük videolar, yazalım post. Sonra varınca paylaşalım bizim dostlarımızla, bizim yazarlarımızla, bizim takipçilerimizle. Bugünkü günde yaratıcı toplumun içinde hepsiciğini yaparken bunlar fayda getirecek insana. Bugünkü günde varınca yazmak da bu doğru. Anlatma onu. Açan çok insan yapacak da yapacak bunu. Biz görürsen biz bir sürü metodu kullanarak bir sürü insan toplayacağız bir araya. Daha hızlı biz kurarsak yaratıcı toplumumuzu daha hızlı güzel yaşamaya geleceğiz. Açan biz beraber bu işi yapacağız. O zaman biz beraber de bu soruları çözeceğiz. Açan biz oturuyoruz beraber, biz görüyoruz hani bizim beynimiz, kafamız işler daha işler.
Davranışı değiştirsin, dünyayı daha da güzel. И сделать жизнь каждого прекрасной. Biz varınca yapalım her birinin yaşamasını daha da güzel. Этого Biz varınca buna ulaşalım daha hızlı. это Bu piksler de bu halizden toplar bizi bir araya. действительно собраться вместе, Şimdi ben isterim söyleme пригласить наших гостей, bizim принять такой же дискуссии, как сейчас. Теперь давайте посмотрим dostlarımı оба. çağırmak görüp baksınlar bir video. Sen bilirsin, insanlar susmayırlar. Международные дискуссии. Halklararası diskussiyalar. Правда в том, что когда речь Doğruluk идет о onda миграции и açan беженцах, laf gider migrasiya, беженцlar, bu Я biznes. видел рынок, где детьми открыто торговали. Ben gördüm panirlerde satarlar şokur. 4 gün ölümün önünde durduk. Sniper. Biz çözmeseydik bu soruların insan satması sabah varınca olasıken elevancı olmayın ben. Politikayı götürüyorum bilimi. Şu insanlar isterler. Hani ben söylerim. Ben söylerim hani. Bu varınca isteyebilirsin. İnsanlar kaybederlersin. 270 trilyon dolar. Где деньги? И где Nerede результат? paralar, nerede Этот çıkışlar. цикл 12068 лет представляет собой тактовый цикл. Yer, hepsi bu problemalarına biz karşı geliriz. Yokunca çözmeye yalnız. Bizde var yaratıcılık cümlesi. Выбирать человеческую жизнь. Ayırma insanın yaşamasını. Biz yaşarız bir büyük evdence, bir büyük aile. Eğer bu aile giderse düşme, sabah bence bir salonun dışarıda bir ailesiz. на каждом углу Yer мы bir köşede слышим, что biz kişi değiliz, yani bu ekonomika tarafından değil doğru. вопрос в том, для Ama кого это kime экономически dini değil doğru. невыгодно. Bize Людям insanlara выгодно спасать свои da жизни. Нам нужно bize собрать lazım вместе toplama, весь hepsini, интеллект bütün intelekti, всех людей, bilgileri которые insanlara действительно могут anıları что-то bence сделать. niyeti de yapsınlar. Ben düşünüyorum, hani yaratıcı cümlenin paralanları, bunlar halis, süper kahramanlar. Lazım, niyeti de yapma. İstersen olmayı düşünmeklerin bir payı iş. Yapmak dedi, susma. Teklif ederiz seni yeni diskussiyaların sezonuna bak forumu, global kriz, biz insanın güçleri yaşama, değişilmekler çekiliriz senden. Bu doğru. From each of us. Да, изменения начинаются с каждого из нас. И если вы действительно хотите принять участие, если вы хотите поделиться этим видео, пожалуйста, сделайте Paylaşma это. videolarla И вы также yapın bunu. можете ссылаться на Hep наши varınca официальные bizim аккаунты. accountlara girersiniz. Или вы можете увидеть Siz varınca здесь. onları görersiniz burada da Просто internet напишите нам. bağlantısında da. Свяжитесь Yazın с bize. нами. Paylaşın И bizimle. мы также будем Bağlanın рады bize. в этой международной Biz дискуссии. sizi pek sevinçsiz görme bizim halklar arası diskussiyasında. Düşünün. О том, как вы İnce представляете, siz düşünürsünüz, ince siz görürsünüz. ваше мнение о том, Bugünkü как должно günde выглядеть общество. ince bizim toplumumuz görünür. Sizin göz açınız. Pek önemli başlama, sorma, bir sürü soru. Nice ben isterim yaşama, nice ben görüyorum kendi toplumumu. Как оно должно Nice o lazım görünsün. Просто начните думать. Sadece başlayın düşünme. Bu piksle. Замечательно то, Pek güzel o, что когда мы açan biz halizden toplanırız beraber, biz deriz nersi anlama, нести больше, yetiştirme, daha çok anlatma, laf etme. И я хотел бы Ben isterim sağ ol söyleme hepsi bizim misafirlerimize, hani onlar bizimle beraberdi. за то, что Hani вы bizimle beraber laf Это ettiler действительно bunu. большая честь быть с вами. Siz halizden И могли бы вы büyük insanlarsınız. возможности сказать напоследок, İster misiniz söyleme bitki laflarınızı bizim seyrediciler insanlar, siz istersiniz onlara а мы можем начать с Лауриты. söyleme. Dear friends, Спасибо. Çok sağ ol. Dostlar, Дорогие друзья, İnsanlar, давайте объединяться. toplanalım beraber. Давайте ценить жизнь. Hadi koruyalım И yaşamamızı. давайте просто совершать Sadece добрые güzel дела. işler yapalım. participate, Активно Pay alalım. участвовать. Пожалуйста, Paylaşalım поделитесь информацией informasyonlarla со своими dostlarımızla, друзьями, со своими родственниками, с akrabalarımızla, семьей, ailemizle, со служивцами. hepsiyle.
ya da или же в account'un своих yardımıyla социальных söz сетях. bağlantılarında Вы можете этой siz varınca информацией делиться. Что informasyonu касается меня, paylaşarsınız ki hepsinden. я mечтаю, я Ben pek очень хочу isterim жить в yaşama yaratıcı toplumun создательном içinde. обществе. Duyuyorum Чувствовать настоящую kalip жизнь, yaşamayı жить без страха, korkusuz, без конфликтов, konfliksiz, когда все açan люди hepsi insanlar равны birlik. во всех отношениях. Вот это и будет O da olacak создательное yaratıcı toplum, общество. sevgili dostlar. А еще, дорогие друзья, Hem de isterim мы, люди, должны söylemeyen прекратить biz lazım безответственные, неразумные действия. bırakalım kendi ahmak Мы должны нести davranışlarımızı. Biz ответственность за lazım каждый her свой birimiz шаг. için her birimizi koruyalım. Sağ olasınız. Именно так. Спасибо. Sağ olun. Спасибо. Вальтрау, вот несколько заключительных слов для наших Sizi зрителей. isteriz işitmeye Valtra. Спасибо. Это Bu pek замечательно. Çok sağ ol. Знаете, имея столько трудностей, Pek пережив çok столько конфликтов и препятствий, konflikt, которые zorluk чувствуют geçirdim. разочарование, люди считают, что выхода Da нет. На insanlar самом için деле главное это sayılar просто aynı быть yok çıkış. уверенным. Это просто быть Lazım уверенным, inanma, творческим, olma, yaratıcılık продолжать insan. верить. Я думаю, что İnanma ileri doğru da создательное ben düşünüyorum hani yaratıcılık это cümlesi. то, что дает Bu hani какой-то смысл hani каждому из нас. her birinde var inan, Ну, если человек verir верит, inan. что это тоже создательное общество, когда есть у человека Da голос, can он var подхватит insanın эту идею sesi и de начнет insanın нести kapacak ее bu другим. ideyi de küçük onu götürmeye insan Мы можем arasına. поддержать здесь Biz людей. bence tuturalım Они insanların с onlar уверенностью, büyük с радостью imanla будут публиковать tiparlı свои çıkarken книги. kağıtlarını. У вас, dорогие Sizde зрители, может saygılı быть какой-то seyirciler, блог, например, varınca социальной olsun сети, kendi которая blokunuz очень sosyal проникает bağlantılarda в нашу жизнь. hangileri Мы знаем, anlatırlar bizim что yaşaması создать için. общество, оно идет Ben bilirim дальше. hani yaratıcının cümlesi gider И чем ileri. больше это влияние или какая-то даже маленькая Zaten ne газета, kadar маленькая çok социальная сеть, мне это sosyal важно, bağlantısı ya da bir насколько küçük большие. dergi Важно, чтобы все belirleyecek это bu iş вкладывалось в için общее целое. olacak daha iyi. Будет Da здорово, olacak что вы, pek как iyi. создательное Sizince общество, yaratıcının сможете cümlesi нам, вы даете нам verirseniz огромную bize платформу, platforma büyük отличную bir büyük платформу, platforma. и мы счастливы Da biz участвовать в этом seviniriz проекте. payolma bu projekte. Мы Biz готовы hazırız продолжать участвовать в payolma создательном yaratıcının обществе cümlesinde. и приглашать Da teklif других etmeye людей, başka чтобы insanları обеспечить, что наши убеждения, наши ki действия, insanlar наши anlasınlar ne ценности, isteriz biz они yapmaya. действительно будут Bizim услышаны по annemizde всему var миру. zenginlik de onları işitsinler Также bütün мы dünyada. рады Biz просто seviniriz kabul подхватить, etmeye, помочь yardım другим etmeye. людям со всего Başka мира insanlara bütün высказаться, dünyada предоставить ki им açıklasınlar kendi bakışlarını, платформу. Мы готовы поделиться paylaşsınlar информацией с haberlerini. людьми, контактной информацией. У меня огромный Bende жизненный büyük опыт. yaşamak Иногда я, becerilikleri к var. сожалению, очень расстраивалась, были разочарования. Но Ben я буду geçtim çok очень рада, если zorluklardan все ama получится. sevineceğim. Я всегда Yerlim hepsi мечтала о varsıydı. большем, о lучшем мире, İsterim где olsun все daha iyi равны. yaşamak, daha iyi dünya, nerede her biri И olacak без var. этой мечты, Yetiş без этой bir жизненной türlü. цели я бы просто пропала. Olmadın benim Ни niyetim один yaşamadığını человек в ben этом мире не kaybedeceğim. должен жить без мечты. Мечты о том, что İnsan мир lazım станет olsun лучше. istemesi hani dünya olacak daha iyi Надеюсь, что с umutlanırım помощью hani создательного yaratıcılık общества cümlesinden мы biz сможем savaşacağız этого bunu kurma. достичь. Thank you very much. Thank you, Florida. Thank you. Большое спасибо. Спасибо, Лорита. Sağ olun Спасибо, Laurita, Вальтрау. sağ olun Valtrau. И наши дорогие Sevgili зрители, я также seyircilerim, хотел бы воспользоваться size этой de возможностью и isterse сообщить söylemeye вам, hani что волонтеры проекта hepsi «Созидательное volontörler общество» yaratıcı готовят следующий форум, который toplumun будет projekti называться «Глобальный hazırlayan кризис. Наше спасение forum в единении». hangisinin adı Global Krizisi Если вы bizim хотите присоединиться или kurtarıcımız принять участие, birliktir. хоть какое-то Eğer siz минимальное, isterseniz но не менее birleştirme важное, мы de напоминаем, что pay «Созидательное alma общество» bizim — это проект всего человечества. forumda Напишите нам yazın на bize почту bizim poçtada info@creativesociety.com и ve мы biz pek будем sevineceğiz рады sizin вашей обратной связи. И bağlanmanıza. поэтому еще раз большое спасибо, Hepsine isterim что sağ вы ol с söylemen нами. sizinle Наши beraberdiniz. зрители, Laurita, Лаурита, Вальтрау, Valtrau Спасибо большое за sağ olun приглашение. çağırdınız. большое, Büyük sağ olun большое siz спасибо, что вы были с bizimlensiniz. нами. Sağ ol hepsine. И мы надеемся увидеть вас Ve biz на sanırsanız одном из наших следующих pek umutlanırız sizi görmek daha öbür Буду очень рада bizim присоединиться diskusiyalarımızda. на одну из Ben de pek следующих встреч. sevineceğim Продолжаю sizin смотреть все ваши подкасты, изучать diskusiyalarda информацию. beraber Спасибо. olma.
Саулу, биг Спасибо. Саулу. большое. До свидания.